Right ke bukela bakhona amakhambi wamfishane niyazi ukuthi ayikho into yokuyenza emhlabeni ngaphandle kwamadlozi nempepho naye ke impepho nganza kwethu ndibathiwa ufuna ukucela imali ufuna ukucela umsebenzi ufuna ukucela inhlanhla noma uthiwa wenza ini konke okwenzako ufuna ukuvuma amadlozi kucala amadlozi asekhaya kini amadlozi asekhaya mama kuyiyo avumako ikwazi ushisa into zakho ke ziluke ngokukhulumisa into oyikhulumako noma uthiwa wenza ini okwenzayo ukwazi nemali ekhaya ibe khona ucela imali zakho zikhanye abantu abagulayo ubaphilise baphile lana ke namhlanje ngiphethe intambo yami le esebenza kakhulu mase umuntu mhlawumbe uyagula ufuna umsebenzi ufuna inhlahla ushawe stroke nenkinga eningi intambo le uyibamba kwami yakhiwa izingane ezingaphansi kwa 10 years ezingakathombi nganza kwethu la ngiphethe uLocksmith ngiyamazi kakhulu u100 Locksmith try endaweni eyiningi kakhulu so ngisahlela ukuthi ngicela ngithola ngendlela efanele u100 la ufaka imali phakathi uyawukhulubisa uyacuma uyageza uyaphalaza ukhanye i-teaspoon ne-half noma ispoon esigcwele ukhulumene ofuna umsebenzi inebosisi lento kwenza ukuthi ube negazi iyacleana futhi ikhiphe isinyama nesidina nesicisho ngaphakathi kuwe labo babe bakuthanda kakhulu nawusebenzisa lento le bakwazi bakunikeza futhi ke nemali ingathi indoda nawufuna imali kuyo ibelo kuluyisi ukhulumisa into eyiningi kakhulu into zakho zavala Locksmith ezivula ngisho even isihlwane nothiwa ngidokoloshi Locksmith kuyakhweshisa isiwasho senhlanhla sekhandle kumthanazi udlamisi uvule yonke into evalekile empilweni yakho nganza kwethu yiso leso la iphethe ugowal ukhipha isicitho iphuka lelibi phinde futhi nesilwane nakhona siyakhwesha uma ugeza ngaye wafutha wageza wacuma waphalaza asike wenhlanhla ukhipha isinyama nesidina nekulunywa emzimbeni nekhanda ubugubhe nephupha kabi phupha udla mangcoliso ugowal uyakhweshisa lokho ukhayisa ikhandla enjani elibovu yilo leli khandla elibovu olikhayisako kwanza kwethu buka lapha ndela ke intambo sengishiya indaba intambo nayo futhi iyasebenza kakhulu uma uyike wayigaba ekhala uhamla nabe wonke umuntu because umuntu uzolala naye uzokulandela noma usukubheka la into zami nganza kwethu zisebenza ngokufanana zisebenza ngokubambisana la bethe ikhandla elimhlophe nelibovu neliyelo la ngiphethe intambo emhlophe eyelo nebovu la ngiphethe ijazi lami la lekusebenza kakhulu asithi ulibheka la liyelo limhlophe libovu indlela engisebenza ngayo nganza kwethu babuyela bakhona emakhaya uNkulunkulu anganisiza alikhayisele aliphilise kusePitritifu ukuhlala eMpumalanga angilapheli estradini nangiphumile ngize eJozi ngize kuphupha ngisuke ngizolethela ini le washo zedu kanza kwethu sizwana kamba so mfisa nonke nina eningibukelako nina eningilandelayo ningathola umsebenzi niphumelele into ezavalwa zivuleke woza ePitritifu ibandla lakho liyawa ibandla lakho alilungi kahle ingane zakhe ekhazizwani umyeni wakho akuhlukumeza umkakho akuhlukumeza oza ukudla imithanazo umprofeti akukhulekise akuthandazele into zakho zizawukhanya kuphela ikhala kini akuphela kumsebenza akulekele imali axoshe isilwane empilweni yakho uzawubola ubehluko ushaye istroke futhi ekhanda lingapheli uzowuhlola kutshela ukuthi kwenzakala ini empilweni yakho ngiyabonga mbukela khona ekhaya ngibambe 071 5292 117 073 1044 262 angeke bakuthande bonke abantu isiphiwo nesiphiwo lophuwe kona kuzokusiza khohlwa into eshoyo ngabantu yenza lokho kusiza wena nempilo yakho uma unesiphiwo kuningi ungakwenza ngalotho uyinyanga umthalazi isangoma ungelapha ucwebule amabhizinisi ube ngumhlabeleli uzoloko nalokho ya ungayimi entweni eyodwa ngoba impilo ifuna ukuthi uyisekele ngiyabonga.